Ngayon, pag-uusapan natin kung paano magsulat ng mga capital letters sa English alphabet. Meron tayong small and big letters ng English alphabet. Pero uunahin muna natin kung paano isusulat ang big letters. Okay? Dapat hindi lampas-lampas ang iyong pagsusulat mula sa asul o blue hanggang sa asul din. Hindi dapat lalampas. Okay? Get ready with your paper and pencil. Big letter A. Ito ang arrowhead. Siya ang magsasabi kung saan tayo mag-uumpisang magsulat. Kadalasan, doon sa blue tayo mag-uumpisa na magsulat. Okay? Mapapansin nyo rin na may bolang lalabas sa dulo ng arrowhead. Ang bolang ito ang gagabay sa atin kung saan pupunta ang ating lapis. Ready? Big letter A. I repeat. Big letter A. Big letter B. I repeat. Big letter B. Big letter C. Big letter C. I repeat. Big letter C. Big letter D. Big letter D. I repeat. Big letter D. Big letter D. Big letter E. Big letter E. I repeat. Big letter E. Big letter E. Big letter F. Big letter F. I repeat. Big letter F. Big letter G. Big letter G. I repeat. Big letter G. Big letter H. Big letter H. I repeat. Big letter H. Big letter I. Big letter I. I repeat. Big
letter I, big, letter J, big, letter J. I repeat, big, letter J, big, letter K, big, letter K. I repeat, big, letter K, big, letter L, big, letter L. I repeat, big, letter L, big, letter M, big, letter M. I repeat, big, letter M, big, letter N, big, letter N. I repeat, big, letter N, big, letter O, big, letter O. I repeat, big, letter O, big, letter P, big, letter P. I repeat, big, letter P, big, letter Q, big, letter Q. I repeat, big, letter Q, big, letter R, big, letter R. I repeat, big, letter R, big, letter S, big, letter S. I repeat, big, letter S, big, letter T, big, letter T. I repeat, big, letter T, big, letter U, big, letter U. I repeat, big, letter U, big, letter V, big, letter V. I repeat, big, letter V, big, letter W, big, letter W. I repeat, big, letter W, big, letter X, big, letter X. I repeat, big, letter X, big, letter Y, big, letter Y. I repeat, big, letter
Y. Big letter Z. Big letter Z. I repeat, big letter Z. Congratulations! This ends the lesson for today. This program is brought to you by I Volunteer for Filipino Children. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel upang masundan ninyo ang mga susunod na mga videos. Marami pong salamat!